skidamo sa oficijalnog sajta i punu verziju, ne skinemo ono nešto malo i posle se vuče sa interneta. Reset offline. I sad, vidite koje verzije imate, Smart Internet, ovo je najnovija ali to je samo za Windows 10, za Windows 7 nije ovaj Internet Security 13, sve što u 13 nije za... Najbolja verzija vam je 11, ovo je 11.2.6.3.0, možda hoćete antivirus, 64-bitni ili 32-bitni, za 32-bitne sisteme. On je isto za Windows 7, Windows 8, 8.1 i 10. Tako da ja tu verziju koristim, ja koristim Internet Security 64-bitnu verziju. To skidam, to mi treba, potrebno. A od 11-ice imate jezik u instalaciji se izabere. To je to skinuto. Srpski
stavite neku šifru ili demliga koju, ja stavim, evo, čisto da budeš zaštiti od Wi-Fi i celokupni kompjuter, znači od svega i od svačega. Ne znate šta, mnogo hakera vreba, mnogo imaš i zlonamernih softvera, imate i mnogo virusa, tako da bolje budite sigurni. Šta je sigurno, sigurno. Idemo u redu.